na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon oni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni February ni sim sigi ni ko a emi tam sa kon chule van noi Thusoh chung chom kilakhom ho ahung long ding February ni sim soma ki panding assembly session ak government chunga no confidence motion ki podo te ding demun a hidam thalut phabat min asai in a hi chule Nikhoma Senia Delhi zona chi Manipur Chief Minister and Biren le Minister dangdang ho Union Home Minister hilson'in khatcha ana kimupi pon ama hial in BJP North East in charge Sambit Patra zo in kimupi in hi Nikhoma Sani chin Sambit Patra in Delhi a and Biren ana kimupi in nilha alangin Aldi and PR Minister Jumnam Kemchan le TH Radisham zo ana kimupi ki a and Biren in Delhi zo in Minister le MLA segi in lena khatna GM pa anu anadal kinuvin hi Nikhoma Senia Sambit Patra in Y Kemchan le TH Radisham akimupi achun February nisim soma ki panding assembly session and Biren government chunga no confidence motion po do alova phat chom kha ananga ding uvin asai in ahin la khatenin budget session chenga ding anu handal an phongdo hlan e thu chaina imacha amlo a ki hona ahin chai dan uvin jong thulu chun asai in hi Sambit Patra ta ki ho thailo phat over Home Minister Anitsa Injong and Biren le Kemchan anaki mupi num lo dan in thulu chun asai in hi Kemchan le Radia Siap in Janin infar hin zulhan in alangkhana and Biren le MLA Minister Phabet Wang Prayagraj Mona Kum Mela Atui Aga Kidi Uvin hi Chile Infal a BJP MLA Phabet campaign ki boldan injong ki say in hi Congress honbo no confidence motion apo do ding u ahipon BJP MLA Phabet zong no confidence motion podo ding a ki go zo ahida thulut chun asai in hi Governor Ajay Kumar Bhala zong Nikhoma Sania chu Delhi anachi ahitan tua hi amazong Delhi a chamjing na lai hi alangkhana Nikhoma Sania and Biren na Minister MLA ho Delhi achi uchu center lamkai hon tuchung assembly session a no confidence ki pulo lo na ding a thuilna anei gut jiwa anako danovin ni tamta in asai kin in hi iham ta no confidence motion ahong ki po do a ahin zo kha ole and Biren le Council of Minister ho resign ki bolding u hi Zan hi Chin-Kuki-Zo Churchampul KKL General Headquarter KSO Churchampul KSC Churchampul le kohor le KW Hon joint statement in so home ovin hicha Chin-Kuki-Zo Manipur President H Azang Kungsai Aheloute ta social media a kisu min sina demna ani zovin hi Biren le electronic media hen in Kim President says Azang Kungsai hi Lunjang ho Thusoh to kimana kaiman ovin hichu hi kisu min se na ho hi bulabal nailo simthungan ahidan kuki se so hon joint statement jun ata lang in hi kuki se so joint statement ata lang bedung zuizin cycle subdivision hopsung Lunjang ko a Thusoh pe na chu Kim President says Azang Kungsai hi amon a umlo hin a umlo khat Thusoh to ki kaiman hi ahilo ding be khat hi ati Hichi kingo anahi Kim President says Azang kyu hilova kuki se sozo si sumin sit gutna hi hitabang ki sumin sin ho hi tuban koiman abol ta loading iham tia abol te amle kuki se son achunga thu ki tandin hi tinjong thu so chun ata lang in hi United States kunung zuizin Israel in United Nations Human Rights Tawkom na hilson'in hi Het khatchu mazet machu Trump vai homenuism US in Council le UNRWA kon anapot do anhitai Israel hin United Nations Relief and Work Agency UNRWA hin Hamas to kimatna anaizen achisa 2023 October hasung a Israel buluna a panala ovetia ngona anahi Chula UN Council hin Middle East kam sunga democracy a ke vai hopna umsun Israel gam sumol phone ding in pan alazing uvetia zong themo achan hi Vanoi za jiu ste chamhat gam umsun khat se chunga human rights top sang in mo sinale Hetna ki be sa jing ve atin hi Israel Foreign Minister Sa'ar in
United Nations Human Rights Council in Israel daunan kelol na zakhatwal ananay tawve ati. Gel do othai khatchu achi sa 2018 kuma song Donald Trump vai hom nanuiza UN Human Rights Council akon US anapot sa anahi. Chuchi phat laya US Ambassador to UN Nikki Haley in Council to Israel dauna a hivei vei banga umjing hi tia anungo sa anhi. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in US President to kimuto ki hona nailai US kamsung at san lai ahin chunga hitbang a UN Human Rights Council akon ki kang sena anei hundan apon do hlanhin vanoi chamhlan kamtam pi akon ngaidan chomchein apot do in hi. Rwanda sepaiten apampi uva ki say M22 galgu bolhon gamkai sungami pite dinga ngai tun zara ceasefire anapondo zingwa ovin Democratic Republic of Congo kamsunga thanglam kivui garmono na atha bein achila pi kitawin hi February ni sim ngani chun galgu bolhon niabi wikiti mining town kul ta khat jong anala zo be ovin maban a ha ta chal be thezin au mu ve ati Zechun Congolese government in ceasefire anaki pondo chu first communication ahi atin hi kibuini za atu chana gamsung pumpi a humanitarian crisis asodo alo a goma khopi se a voilim dinga thilong sang nilam wal ahita kiti thilsu ho to kimanin Congo President Philip Chin ahi theidol pen buina hi aki China amdo theina ding in Tanzania gama regional summit na panla na anizin Eastและ Southern African lamkai lubu hoto athu Lahkhom na anei du hi UN buina chunga hata phamosa na thu apong International Age Worker hon theitop so ami pite ki thopi na achilha pi jingba win tanti neilova ki dona achilha jingjin a hina bangte na to na ho achal ha thei poise akiti Nepal government in Vanui Zamur Sangpen Mang Everest Molchung metal sangye lamchunga pat kalding ko hizong la changa kalthei talod in khana anei tawin hi achung chona hunglung ding September ni sim khana pana gampa mi ho mulkal man US dollar sangsom sang khana kon sangsom sanga inden sumala kol sangsom gu walin akal sa tawin hi heji sum akal sa ochun mulkal ho adinga then bina akho sa ding support le search operation ho hoita api ding achung chona environmental initiative to ki say akin gon ho ki thopi na dinga abol o hidan ata alang uvin hi dunya ding in Thusoh Lahkhom in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe